Dragi članovi i članice, poštovani prijatelji, simpatizeri, gosti, drago predsjedništvo, dragi predsjedniče. Velika mi je čast što danas zajedno sa vama obeležavamo prvi rođendan Narodnog pokreta Srbije opštinskog odbora u Kovačici. Pre samo godinu dana okupili smo se sa zajedničkom idejom da pokažemo da poštene, rad, ljubav prema svom kraju i dalje imaju snagu da pokrenu ljude. Da politika može biti ljudska, pristojna i odgovorna i da se u maloj sredini mogu čuvati veliki glasovi naroda. Za ovih godinu dana pokazali smo da možemo biti drugačiji, da nas ne spaja interese, već vera u promjenu, da nas ne vodi lična korist, već želja da našoj deci ostavimo bolju Kovačicu i snažniju Srbiju. Kroz mnoge razgovore sa ljudima, na pijaci, selima, u institucijama, naučili smo da narod ne traži mnogo, traži pravdu, sigurnost, poštovanje. I to je ono za što se mi i dan danas borimo. Danas ne slavimo samo godinu dana postojanja, slavimo ljude, vas koji ste verovali kad je bilo teško, kad ste se odazvali svakom pozivu, delili ideju, vreme i delili nadu. Ovo je tek početak. Naša misija ne završava rođendanom, ovo tek počinje. Zajedno ćemo graditi pokret koji okuplja, a ne deli, koji sluša narod i služi narodu. Zato neka nam ovaj dan bude podsjetnik da velike promjene počinju malim, hrabrim koracima. I neka Kovačica bude primjer da snaga zajedništva uvek pobeđuje. Hvala vam puno.